كتاب الأدب والطعام. باب النية. باب التسمية في أوله والحمد في آخره. عندنا ولني وحديث فلوكة. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية بكرة أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر جمادى الأولى من هجرة سانكالو دورنا بيسوني مغاني سباناي. ميلاد النصارى كجاتي بافلا باكل نصارى كجاتي بافلا أني مغا أني كله سانكالو تاني فلانا بيسوني ومغاني ولون فلانا. أمبي باكو جيكوروني غرفلا مسجد السلام كورو. درسوا إمامنا النووي رحمه الله أكا كتاب كونو رياض الصالحين bonda minna ko dumuni jogo ni be dumuni ke jogo munun kaka dumuni la ani dumuni damina to ika fo bismillah allaba ika fo alhamdulillah. Taamu mi fembo ola du fembo ola anko taamu mi fenni du fe wele ko taamu munna parce que na donna da kono da badda musoro. Taamu bena jila, taamu bena dumunila. Anko delilai munye aya kono faman saruba minhu falaysa minni wa man lam yat'amuhu fa innahu minni illa man iqtarafa qurafata biyadi. Ni aya kono mi fe ji ala ya wele ko taamu. Donc taamu ni ndamu be soro dakono. Hadisa minana amri bun Salmata ibn Abi Salmata radiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ko alaka ciden ko alema sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika. Muntafaq alayhi. Ko ciden ko alema ala togofo ika dumuni ke ni kinimbole iki korola iko du. Ni Amr ibn Abi Salimata ala ka je kabwama ciden la modende do. Ciden furumuso Salimata wode dendo. Uni dumuni nana ciden maka sigi ciden koro wa yasoro Amr ibn Salimata demiseni de do. Abe dumuni ke ciden nufe. Tumana ni ciden be dumuni la akabolo bake ka yala ni dumuni mina nkononai. Abeta yamfilata. Ciden fana tunkera mugodo
ni aye yoro mi ye ni nyamarali kanka to ciden kan la hala bela abe hataga kamugo la kamugo kula dunya wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yada majalan yahtaju ila talimi illa allama hatta shigar ciden yoro ye ni mugo kanka kalani yoro la hari na ya suru ye demiseni de abila kalade ciden ko ya gulam una nadna hadisa irway werela ako ya gulam ako kamale demiseni samilla ala tugfu wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika min fule adabu sabade hada madin yibeni na dumuni ke adabu sabafule ni hadisa kuno jogo saba woni nena ife jogo folo ni bena dumuni damina demusoni do makoroba do ceedo muso do dumuni damina to afo bismillah hada madin ka fu bismillah ni be dumuni damina wayika wajibi de wajibi de iba fu bismillah doni ko bawo doko ibe shaka faraka fana bismillahir rahmanir rahim ibe shako ke rahmanir rahim ibe shaka faraka parce que ni ala to fulawde aya yere tanu uye comme de qur'ana kono to gomi bismillahir rahmanir rahim fa idha qala bismillahir rahmanir rahim fala haraja ni sunu kasarahu kono akon dumuni damina to ni ko bismillahir rahmanir rahim ko dunubutila wani kutasara ala bismillah kafa ni da bismillah la iko bismillah wo be wasake mais abin don ko do bolo yero uko ko ka rahman rahim faraka ko e bidiya ko yiki da bismillah la ni ibn sumare mo la leka sarahu kono ako bashi tala e ka rahman rahim faraka ni ma faraka fana awasara bismillah wasara bismillah wajibi de do ni be dumuni damina ka fu bismillah wajibi de do ni hada madenya to e shaytan be farika ikadumuni la bismillah foni niya atoe ibe junubu soro shaytan be farika fana ikadumuni la mugo fana ni hakilima de mugo shita fe ikadugu ka fara ikadumuni la ikadumuni minan kunna mugo shita fe ikadugu ka farika dumuni la ikadumuni la fala ahadan يرضى أن يشاركه الشيطان في أكله أو مرشيت جنا الشيطان كفريكا يكدمنا فإذا لم تقول بسم الله فإن الشيطان يشاركه فيه من نيب دمنا دامنا نيما بسم الله شيطان بفريكا لا من جوغو فلوي الثاني يقول قال كل بيمينك كيدنكو amr bin salmata ma ako dumuni ke ni kinimbona wal akl bil yamini wajibu hada madin ka dumuni ke ni kinimbole wayika wajibi de wa man akala bi simalihi fa huwa asimu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ni mo ye dumuni ke ni numambole iye dunubu soro iye chidin soso kisini ne mabaka ومن يعصي رسول فقد عصى الله ومن يطع رسول فقد أتى الله ni mugo mo fana ciden soso ye ala soso ni mugo mo tugura ciden ko ye ala bato ni ne jogo fulanna e ka dumuni ke ni kinimbolo e kana dumuni ke ni numambolo ni mugo mo dumuni ke ni numambolo e be junubu soro ye ciden soso ye ala soso fo ni darura be mugo min kinimbolo la ito suka dumuni ke naye o ye darura ye abe daga ka dumuni ke ni numambolo الثالثة سبنا كل مما يليك ألاكو أمر بن سلمة يكيدن كو أمر بن سلمة ما أكوي كرولا دو يعني إذا كان معك مشاركة من مغب الدمني لا مغوري فرلم بك الدمني منانك فكل من الذي يليك يرم من بي كرو ودي دو ولا تأكل من جهته إني من بالدمني منانا كانتا وكرولاتا hada madini mo gore be dumuni minanka
e korola de du i kanata i bolo bila mogo wore ka koro ko du o ye adabu jugu de o ye adabu baliya ni jogo juguya de kata mogo wore ka korola ta ka du abe dumuni minan na doni ko ko fonna ya soro ko ni e wa be dumuni minan min kunna dumuni min ba ko non ya kelente dumuni ya kelente wala ika bolo bisika yala noni min kadiyo minan ko ni kota parce que dumuni te façon kele noni ya kelente misali la ni jebe minanna an yakuna fihi qaraw misali la ni jebe dumuni minanna wa banjinzani ako ayi Virginie naam jazakumullahu khairan Virginie banjinzani yo darabin kanna on Virginie wala no do minan kay bolo be saka yaro no fe on Virginie o de to banjinzani arabu kanna wallahi mu masbah jalika ube sogo ani nunu na nyogonaw nun odo be minan kono odo be dumuni minan ka be daga ki bolo yala onno fe ko parce que kide yire sallallahu alaihi wasallam asabatiran na be dumuni na dum go be dumuni na ni kide dubba yatatabbu dubba min safhati wa yakuluha je tun kadi kide yire ni ube dumuni minan na ni jebe minan yoromi kide mba takado donc ni sogo abe dumuni mina minka dumuni noni ya chaman de kele ube fon do de be dumuni minan sanfe e yibolo yala pour ko o do de ta ube sogo de be dumuni minan sanfe e yibolo yala pour ko o do de ta bashitika ninna mais ikana ibolo ke ka dumuni chamancheta parce que kiden ka hadisa do bena ako dumuni barika be jigi chamancheta la ikani boloke ka chamanche konita mais minen kere munu ni fe munu be ni boloka ko takudu basitula ika uluta kudu mais ikana ibolo bila dumunu minen chamanche la ko ibe fenta woro la parce que baraka be jigo woro de la o fi haja hadisi dalilu abinni hadisa kono tuguni tuma mi anyuni adabu sabafo ni be dumunu damna bismillah ika dumunu ke ni kinimbolo iki korola du ni dumuni nke noni ya chamaye na ya soro ngure jini taka je taka ube sogo ni mi bolo yala nunu ngona nyofe kota ni ulute junubuti la ilaika bolo yala nunu nyofe donc ni saba ni o famura o soro la amru bin salmata ka hadisala ni o bore delila benni hadisala ko anka demisenu anku la dunia ku ladabo dumuni chogola ani mini chogo ani chinogo chogo ni nyayira nan kanka demisenu ladabu ka dumuni jogo yirula ka mi chogo jogo yirila ka dan chogo chinogo chogo ka yirula kuma muna nunu ne jiya ko ye kuma muna ka dina ko la ko mi sallu bo an ka mo folo ni adabu tumbu bolo kosobe ka demisenu ka la dege ni demberi ewa dumuni minanka ka laddege dumuni chogola ani ewa adabu la dumuni minanka ube minu chogon utumbe mo la dabunu ole kosobe anka demisunu adamu dum oye kuma mun ka dina ko salli ko kide nyire ko muru abuna aku bi salati li sabri wa diribuhum alaiha li asr kide ko ya dunya mariya uka salli no be sanwulon fula nu sera santanu masalli ayubugo donc ni nyayira namru bin salmata ka hadisa no fulani ne ayayira na ankan janto dawna ku lakala ukadina adabula mini dumuni adabu shinogo adabu dantogo adabu ukasalli togo anko ira demisenu la ku ladabo ko ku lamoka mislama tamande dogo disisa ko jarade nanfa an banka dewunta katu din nasaraw de ma kula dege kuma cogola kula dege yele cogola kula dege donkilila ko jarade nanfa silamo dembe ulu de bolo ori ka eyere ki ka del ladabu
كسلامية جوجو كاني ولا مكويرا لا وتده أبيتا دين نصارى ودما فلو ولو كانيا جليا كو كانيا يلي كاكي دونكلي داناي كاكي كما فوفولا سلامو كو جنتو يرولا أكدومنو منو كنا أنا أكدوم نيتو أيو لدبودي نيتامنا أكدوم بسيجي تلو دي كرو tubabu be munun ke kafiru bunu munun ke tele wala ana dew be sigi ko laje dew fana bo uluta ewa ka jogota tubabu munun ni kafiru munun ni filimu munun be ye tele la dew bu ka jogota odela ni nyimma siba bere ba islamu golo ambe ala deli ala ka hakki mandama donc ni hadisa fana adabu iranna an kan kan dew la dabu chogomi hadisa fulanna ani aisha radhiyallahu anha qalati كارثان نمباشت ملك جيك باما كو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ألك تيدن كسين نما باك إذا أكل أهدكم فليذكر اسم الله تعالى تيدن كنا دولا كلمة دمونيك إيكا الله تغفو مسامين كورتالينو فإن نسيا أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقول بسم الله أوله وآخره من فنمو يرانا anko dumuni damina to bismillah fo ebi ka dumuni damina wakati mi enyina ima bismillah fo yi hakili jigna bismillah la yoro mi de afo o yoro la ika fo bismillah awwalahu wa akhirahu bismillah dumuni damina ani allah ba afo nin chogola bismillah awwalahu wa akhirahu ni nyina ika dumuni damina to ni bismillah ma fo i hakili jigna yoro mi afon nin chogola bismillah awwalahu wa akhirahu وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال سمع جابر ملك جيكبوانو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كو علي تيدم بافو إذا دخل الرجل بيته كو تيدم كو مغو نيدو نايكا دوكونو نيتشي دومنيكا دوكونو فذكر الله تعالى عند دخوله يدو وقتي كدوكونو نيكو بسم الله وعند طعامه وقت من يوكا سورة فناناتي كاشبي كرو يتم بالدمنو دامنا وقت من فنكو بسم الله قال الشيطان لصاحبه شيطان بافاتو نغوية أنا كجمن بنيغن في أبافو أولوية لا مبت لكم ولا أصاب ewa ni yoro ko ni ndoyin kono shi yoro tawbolo ya suro fana tawbolo ya wani ni kuma fo kuma min be ke sababu ya kuma min ba Allah fasaka kishi au tasaka siyafe bi ni kuma fo kuma min be atanga ka kishi au tasaka dumuni ke anofe bi ni mo do ne ka dukono iko bismillah ikbe ka dumuni damina iko bismillah شيطاني يربى فوق جماعي شيرو توبلو يبي أو سورو فنا توبلو يبي وإذا دخل فلم يذكر الله من نيدو نيكا دوكونو إما بسم الله فو إما لا تغفو مسامين كورتالونو عند دخوله يدو وقتلا قال الشيطان شيطاني بافو أدركتم المبيتا أبافو أكا جماعي أيو أي شيرو كوني سورو نيدو نيكا دوكونو ima bismillahi fo shaytani ba fo ka jama'a ko anye shiro soro wa idza lam yuzkuri Allah ta'ala inda ta'amihi wonni be dumuni te fana nima ala to ko fo masamin ko talendo qala adrakitum al-mabitan wal asa shaytani ba fo ka jama'a anye shiro soro
aye sure fana soro ni hadisa muslimu ye hadisa imbo ni hadisa ya iranna ni hada madin donna ikaddu kono ika Allah togofo ni Allah togofo ka bismillah o be kima tanganaye ni shaytan te shife ka sokono idun to fana ni ko bismillah ka dumunu damina to shaytan na ka jamate dumuni soro ika sokono ado ni sibira rahimahullah agafa ka sharhu kuna bi hadisa dofo ko doni kiba ko hadisa doni kiba ko ni doni ka do kono iko dawfo bismillah walajina wa bismillah kharajina wa ala rabbina tawakkalna allahumma inni as'aluka khayra al-mahdud wa as'aluka khayra al-makhrij khayra al-makhrij wa minni hadisa min fulani kuma bala ko ni doni ka do kono ko fa ikafo bismillah handonna bismillah nambe bo anyanka koda antigi alaka antigi ala andi deli doyoro nyuma andi deli ola ani boyoro nyuma andi deli ola hada jikrinda dughul al manzil sawa'u fi al-layli aw fi an-nahar akon ni jikru ye kon ni be do yika sokono ikafo akera sufela yesa akera tilefela min ni hadisa min fulani nye kuma bala hadisa don ba bolo Shuaibu Arnaout alayhi hadisa indayfo min Sheikh Abdullah bin Baz alayko hadisa sanadu la basa bihi ko basitala ko ibese ka doyun fo idon to ka sokono alayko basite aka sanadula min Sheikh Albani atundini hadisai saha silsilatu sahiha kono me kofe ako anana me kalandin doya ale hakili jidi ko ye hadisa min saha ko hadisa fihi inqita wa kana Sheikh Albani qad saha hada alhadith ko Sheikh Albani tunini hadisa saha falamma tabayyana lahu tumami abangiraye annahum munqati'an hakama bid'afihi tumami anana bangal bani ko hadisain tigelende do mana minye hadisain lakali woni sebo manyugon sorotilela o ba fode mako inqita'u fihi inqita'u tumami onana bangal albaniye ay hadisain defu qala rahimahullah Sheikh Albani yeko alaka hinnala kuntu awraditu hadha alhadith fi sahihati ko alitu nyini hadisain bila fi silsilati hadisi sahiha hadisat keme fula ani muga ani duru silsa sahiha kono ko alitu nyini hadisa sahih summa lafutu nizri ba'd talabata ilm jazahu Allah khaira akun min ko kalandendo ko aleka ko laje ko kalandin doya aleka lajeli yerema katanni hadisai ma ko alaka kalandin sarahela ko kalandin ko alayi hakili jigi kata ko dola hadisai na ko alaka kalandin sara herala ila annahu fihi inqita'a ko kalandin ya ali hakili jigi kayiranela ko fuleka hadisan min saha ko fihi انقطاع بين سوريه وابي مالك اقول تجلي به حديثي نسوريه اني ابي مالك نيغونجي سوريه فلك افوكو ابي مالك من حديثي فو عليه كو سوريه ابي مالك من يغون سور وقتنا وغري نبهت له في حديث آخر كنت ذكرته شاهدا لحديث المذكور albani ko o kofe ko ale hakili jigina hadisa wuro dobe ayo do sulu salata hadisa kono hadisa bakele ani keme ani biduru ani fula ko aye hadisa do doye kanni hadisa de kama sahibu ye ko o hadisai ko saha ko tumami asira o hadisai yorola
ay hakili jigi ko yoro la hakili jigi nan ni hadisa la ale tunni hadisa min saha ja sahalente a hakili jigi nala kayira ko hadisa nye deifude aya bu shahihula ka ke deifuye o ko fa yire ko fa subhana man la yadillu wala yansa akwai seniya bin masai masammin te fili atanyina mi hada madin kare hada madin togo be fili be nyina ayen ni fo aw sajra kafo ashalu Allah ta'ala an la yuwakhijani fi dunya wal akhirah ko alabi ala dili ala kana ale mina diya akana min Allah donc Cheikh Albani nunu yonunde mohudo taasubutu bolo hari kalande ni ye tiɲɛ de sɔrɔ i fɛ u ye min fɔ i bɛ bɔ a la ni hadisa tunya a saha k'a bila sini salati sahiha kɔnɔ ni kalanden dɔ y'a yira a la ko hadisa in fihi inqitaw bayna surayhi wa abi maliki a ko tunya min a y'o dɔn a bɔra hadisa in sahali la a ye hadisa in de fɔ donc o y'a yira n na ni hadisa min filɛ nin ye kuma sahali ye min ye doni kaba bolo uko hadisa ye daifuye amba to hadisa min sarho to de o be sahih muslim kono ni hadisa do de fo sarahu kono ni bulo semin ya fo ko ni be do yi ka so kono akera sufere akera tilefere ka do yi fo an ko de masaha mais an kan la ni te hadisa ko lo je min bambolo anyi hadisa min daifu o be sarahu de kono mo ko janto ko la وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم ندعوا أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت ليتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذه الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما ثم ذكر اسم الله تعالى عليه وأكل رواه مسلم. وأن حذيفة رضي الله عنه قال سمعنا حذيفة ملك جيكبوام قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما كن بشيبو تنكرا كن نتشيدن بدون منانكا نتشيدن بنا دوني كنيوفي لم ندع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدا يده شيبا كلي أن تنكت بلو دو دون منان كنو فلو تشيدن يه فو تشيدن يري فلو دكا بلو كي دون منان كنو من تنبه شيبوك أدبولا وبنا فو فايدولا وإذا حضرنا معه وإنا حضرنا معه مرة الطعام كدون دولا ko ululi ciden tumbe dumini minanka uhadarla ciden una be dumini minanna fajaat jariyatu ka'annaha tudfa bugotini do nana demiseni musomani do nana abe komi muode banyoni kana fajahabati litada yaddaha fi ta'ami atara ko aba kabbulo do dumini minan kono fa aqad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yaddiha ciden ni demiseni musomani ciden nyamina na boloy summa jaa arabiyu o ko fe burusumugo do nana o ye cede o to demiseni yere ne burusumugo de do ka annama yudifaw abe kuma ibake kale fana nyoni kanade
afana nana ko aba ka bolo do minan kono dumuni kono ma bismillah fo fa gada bi yadi cide nya bolo mina fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaka cide ko kisini nema baka inna shaytana yastahillu ta'ama alla yuzkura ismullahi ta'ala alayhi o ko fe cide ko ako shaytane bina jigi kado dumuni kono dumuni mi na dumbago أدمن دامنا كاو بولونا ما بسم الله يفو وإنه جاء بهذه الجارية يستهل بها شيطاني دوني من بغتبني من فلان يدي شيطاني دي نانا ناي پورو عليك دو دمني كونوني وسببوه پورو أكا دو دمني كونوني وسببوه نو ما بسم الله يفو فأغجت بيدها ني بغتبني ني وبولومنا فجاء بهذا الأعرابي ليستهل به شيطان نانا نين بروسو فنايه برو أفنا كدومني كنا بسم الله فو عليه كدومني فنا كنو ني أفنا سببوه فأخذت بيده نيا فنا بلومنا والذي نفسي بيده نكال الذي مساي نين بمسامي بلو إن يده في يد ما أيديهما شيطان بلو abin bolo la kafara dogo tugini bolo ani burusumgo bolo ka mogo sabayin be bolo bin bolo mogo sabayin be mogo fulai ani shaytane u sababe bolo bin bolo la summa zakara ismallahi ta'ala wa akala o ko fe cibe ni bismillah fo aye dumuni nke ni hadisa muslim hadisa imbo ni hadisa aye cibe ka muajija ayo oyiranna muajija ayo oyiranna ni cide ni ala ye cide la dunya ko nim bugo tigini mun fulu ni nyamana na yirede shaytane de ya nyoni kana nim burusu ni mun fulu ni ne amana na yirede shaytane de tara mina kana na ye puro alebe faruka dumni la chogomi ala yo onga cide na sallallahu alaihi wasallam cide fana yu be bolo musababe bolo mina bugo tigini burusumugun shaytane u sababe bolo kera tiren bolo kelena min muajidati rasulillah wa min ayati rasulillah ni tiden kattaman sina kan nabi manana ka tiden yattaman so dode ayen nim mugo sabab ni fe sabai mugo fula ani shaytane ayu sababe bolo mina abolo kelena yoronin kele sallallahu alaihi wasallam ni hadisa faidu bala احترام الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآدبهم معه حديثين يائر أن نقول كيد سيبان نونو وبيتشيدن بنا وبيتشيدن كرامة منا نيو تشيدن بدمون بنا كنا نتشيدن فلو دي ما أبولو دو دمون لا سيبا كلنتا أبولو دو دمون بنا كنو تشيدن نينتم بسيبا كأدبولا ni yaira utumbe ciden bonyo bakarama harisai yaira na annahu yanbaghi idha kana hunaka shakhs kabir ala ta'am harisai yaira na au be dumunu minan kwanka ni dobe nin ka koroni au be na be dumunu minan ka mo be nin ka koroni au ne au kana abolo do dumunu minan kono alenya ni islam sare adabu doye nyawu ni mo be dumuni minan na min ka koro awye aw kana abolo do dumuni kono foro ka damina alenye bal yajalu al kabira huwa alladhi yakulu awwala ayat bila min ka koro nawye o foro de ka dumuni damina لأن التقدم بين يدي الكبير خير مناسب وخير أدبي parce que ikabila makorobanye min ka koroye kabila nye oni fenye amanka adabu tefana fende ni manka adabu tefana ni fana tumba folo mo bolu atunte atumbe nasigira ngo sito saka abolodo dumunu munan kono folo min ka koro akera afade akera fanincini akera koroke desa naale folo de madumuni damina mo site abolodo dumunu minan kono age ado mo oye ko dumodo ado ete dumunu ndu ebe bugode ube kuma be kife
awa fen munun be minayin ka fana sogo ni fen min ka koro mu o folo de ma damina an ka folo mo bolo inni ni demiseli makruba be na ale ma damina ko aye sogo lage sanfe demisenu pese ka adamina ni adabu tumbu bola be sisawa oto sisa parce que bonya tambolo karamate bonya te samete ñogon bonya tambolo amba fo fakuru shiraw munun kan mina ka barake ni o yi min sugude ni nunu bilala adabu nyuma munun ni jogo nyuma munun ni ñogon bonya ni ñogon karama ni samu munun tumbanka mo folo bolo an yo oke ni jogo yamma de o yede kinyere dogo yade anyi udu bila pew no nini ala bato ni dina ko ni lagara ko e an kwante fakuru shiraw ka tabolo stasira bila yorola kasoro jogo nyuma munun tumbu bolo adabu law kanyana ma ya togo o bila la pew mo ka jate to ulo kayre wonnunun de ka kanka mina nunu ni jogo nyuma ya tumbu bolo ulu islamiya sariya be nafana donc an kan ko ladde nunun de na an kana nunun bila nunu ni jogo ye la daw do ra tumbu bolo e pidele la bu la fana islamiya sariya la antum kanka nunun de mina nunun kana bila mais nunun de bila la bonyate karamate uyu faw bonya uyu faw dogonu bonya uyu denko bonya uyu koroke bonya hari u koroke ba min ka koroyo folo mo bola be ko mu faade tanke tumbi bonya mais bi ni deni dewoni be kumala a nima go akorodoro e folo tegeta soro de ale tege de be soro janko ni shebaye ina kana kuma falede abi bugo be nyana na mi be wuli ka faraka fana ki durki faraha bi ka funne de koroke ko dogoni janko yin na fulo fitini sura babulo kana kuma falede abin na ni be nyana mo gotte se ka yedde fa ka foy kana ni foy koroke aba bo nya koro ni e ko babu yere nami mununda no feru bi durki fara aw ko be fakuru shiraka ko fakuru shiraw ayo fakuru shiraw bila mena abe kanna geleyani bambanciya de ka ate fakuru shirashika kanna geleyani bambanciya la da jugu munun bawbulo bidiya munun bawbulo haramun munun bawbulo abe kanna geleyani bambanciya ka kwate bo ka me fakuru shirabato kote fakuru shiraw kanka bato yoromo bila la mena ni hadisa yo yiranna hadisa nya yiranna fana ko shetani be nyama yaralike abin mugo lasu ko bila ko jugula nin bugo tigini shetani de ya lasu kanya mariya akana dumuni ka kana bismillah fo burusu mugo in fara shetani de ya nyamariya munna shetani donna nin mugo fulala folo o yedde museni de shetani bodo bado o tefen kalama adonna wala pour akashe ka dumuni ko nofe ci de nya bolomina tulema yaado demiseni ta o manyana bolike burusu mo fana tefen kalama o te sharia o te kirudo o te adabudo atara do fana la kanana no fana e pour ale ka se ka dumuni ko fana no fe parce que fana te sharia ni adabudo ci de nya fana bolomina sallallahu alaihi wasallam shaytan be nya maralike ni ko jugoye ala ko qur'ana kono الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء alako shaytani baw baka baka fantanya dema abaw nyamrani ko juguye ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkari ala yire ko hada madum mu'minu akana tugo shaytani ka shiraw ko de mo ni tugura shaytani ka shiraw ko abi nyamrani ko ke juguye ani ko ko ne donc ni ya yiranna ko shetani be hada madenya mariya ni ala sosoy ni tanga bagayede ni ala yire mu'min tanga abe hadisain kono ko hada madenya ata fi asna'i ta'ami falyushammi ni nyayira na ko hada madeni enana e yasuru mo be dumunula ni e fana bi ka dumuni damina bismillah fode kana fo ayi mo munu ni dumuni damina nye ulu ya fo o be wasake hari ni ne ma fo ayi parce que ciden ni e mo munu ni dumuni damina ulu bismillah fo ni tulo ni bugo tigini na le ko be dumuni kede kafaru kama bismillah fo ciden ya bolomina
tuma mi ko burusu mo fana nana ale fana ko de ko abe dumuni ko no fama bismillah cire nya boromina ni nya iranna ko ni mo ni dumuni mina enye e nana ka faroka ka ko ne yu surala de hadi ni ma bismillah fo ay bismillah bika ikafo me burusu mi ko minna de ye dumuni damina nyogon fedu yala ni mo ko kelen ko bismillah o be wasake de wa ube fa be kelen kele ka bismillah fo de akonna ya soro mugo min ye bismillah fa ya ta gunda de aya fa da jukoro de mugo to mame ale ka bismillah te to wasa fo to fana ka fo bismillah de minna ya soro min be dumuni ndamina ale ko bismillah aya fo ka perena yede be ya me ako tugo ya dola ambe shika ke ale ta ye wasake hari na to mafo ako a tugoya dola fana an ba fo ayi min kani be ki ka bismillah fo wode dafalende wode kani hari na ali ta fura be ya mede kelen kele ika dumuni damina to ika bismillah fo wode dafalendo wode kani abe hadiso ka faida wala anna lil shaytani yaddan ya anna nabi sallallahu alaihi wasallam saka bi yadihi hadisan yin na fayira na ko bolo be shaytane la bolo min do fana bolo haqiqa ko bolo be hada madena chomi bolo be shaytane la o chola parce que fora hadisan kono ko kido ni shaytane bolo mina ومنها إذا أن هذا الحديث آية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي حديثين فنا تامن سبي حديثين كيدين كتامن سولا حيث أعلمه الله تعالى بما حصل في هذه القصة تمام على يكيدين للدنيا كل من بين قصة لا على يكيدين للدنيا لا ko bugo tigini minna ko amana na yirede ko shetane amma ko hadisa ko kiden ma ko hadisa ko abe ko ba nyone kana o ma fo ala ya yira la ko shetane de nana nay arabun minna na ka ko aba bolo kar dumuni kono kiden ko be ko ba ke kan nyone kana ala ya la duniya ko shetane de ya nyone kana shetane de tarata kana nay kiden ne usabab de bolo mina abolo la shetane bolo ani mugo fulayin ka bolo kide ni domina aka bolo la sallallahu alaihi wasallam abe hadisan kono annahu jaja ahadu yuridu an yakula walam tusammihi samma fa amsak falam tusammihi samma fa amsaka bi yadi hatta yusammi wa be hadisan kono dalila be hadisan kono ni mugo min nana abi kadumuni mina la ko abina kadumuni ke kafarika amma bismillah fo abolo mina aka bismillah fo mais nimbeke ini mugo de chemi famula leno de ide ube mugo min famula lendo o sulu mugo do bina ananay ka dumunila aya akwa babolo kala ya bolo mina ko ka fa ko bismillah fo abe wule katare ko ka dumunu bi bolo ko serema kam bolo mina parce que dina adabu tambolo a jogo nyima tambulo adabu tambulo tana banna ka sharia ni dina ka adabu kuluto an tana de ye ode sino benni kono cibe ni nunun bolo mina sharia benni na adabu benni na ni mugo minna na ko abe farika dumuni la ka bolo do minan kono ma bismillah fo adagarai ka bolo mina ka fo karasa bismillah fo folo bolo kana do ka dumuni kono fo ka bismillah fo ومن فوائد هذا الحديث تأكد التسمية عند الأكل أبني حديثا فايدة ولا كجليانك نمد دمونك أنك بسم الله يفو وشيء أن التسمية عند الأكل واجبة كما سهلين مني ni hada madende dumunike ika bismillah fo wajibi dolo wa anna al-insan يجعل يسمي فهو عاش لله عز وجل ورادي بأن يشاركه في التعامه عدو الله أبي هذا شيء يكون من مغمغ ني دمني كما بسم الله فوي على سوسو أو أي رجنا ناي كيكا جهو بجهو ني شيطان يجنا ناي وكدمني كإنوفه فلذلك كانت التسمية واجبة من بكسو bismillah foli ni be dumuni damina wajibi de do dumuni damina to ni nyina na bismillah foli la ni hakili jibina yoromi
يكافو بسم الله أوله وآخره. وعن أمية ابن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبقى من طعامه لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معك فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وأني أمية بن مغشي صحابي رضي الله عنه قال سمع أمية ما بن مغشي صحابي ولا كجيك بوما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي الله حتى لم يبقى من طعامه لقمة. كوتشيدو سيغلين توندو تشيدو باكي كدومونيكي تشيدو سيغلين دو تشيين باكي كدومونيكي تشيين يا كدومونيكي فو تشيين كدوموني بتورا لقمة كله أكل لقمة لبا فلما عرفا تشيين تمام يبدوموني ندامنا فنا أما بسم الله يفو تشيدو سيغلين دو أبا الله جابا دومونيكا يدوموني ندامنا أما بسم الله يفو fuce yin ka dumuni be banne akan normal laba tuma ma yota kata dama qala bismillah awwalahu wa akhirahu yin ku bismillah dumuni folo ana laba fa dahika annabi sallallahu alaihi wasallam shi dan yelela summa qala wa kufi cidan ko ma jala shaytan ya'kul ma'hu akuce tani mawuli atumbake ka dumuni ke kafara cinka فلما ذكر اسم الله استقى ما في بطنه تمام كيني بسم الله فشيطاني فيمو فندو النفايا بفنو. رواه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي أي حديثين بو ni hadisai nya yiranna ni dumuni ke ma bismillah fo shaytani be dumuni ke nofe tele fulanna hadisai nya yiranna ko shaytani be dumuni ke dumuni haqiqa shaytane baake abe dumuni du abe mi fana abe farhada maden kai ka dumuni la fana ni ma bismillah fo abe fare kai ka mi penna ni ma bismillah fo aw hadisai ni ayiranna kulli ni ma baye ala yake hada madenye ni ya hari dumuni damina ima bismillah fo ni shaytane ye dumuni ke ka farika ina kili jigina yoro mi ni bismillah fo hari na ye min duwa ba fono ni yaayira na fana ko shaytane ko abe fono fana hadisa yaayira na ko shaytane be fono abe dumuni ke abe mi abe fono hadisa yaayira na bon ni ma baye ni ala ya ke hada madenye yika dumuni be ni ya damine ma bismillah fo yikallo ma laba ni ko bismillah ni shaytane ye fenwo fendu no fe ababe fono hada maden fana ni shaytane ma se ka balo ala jugu silame jugu ni o ma se ka balo e ka dumuni la nema do be nema te nema de do وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في 6 من أصحابه فجاء أعربي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفأكم. وأن عائشة رضي الله عنها قالت قد سمعنا بعائشة ملك جيكما قوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في 6 من أصحابه كتيرن مغورو أكسبولا أنو تنباك كدمني كنغنف مغورو كيدن تنباك كدمني دو دنغنف
فجاء عربي برسمه دونانا فأكله بلغمتين مغور بدون من كنا ده عليك لنيا بدون لغمة فلا أكل لغمة فلا أيا بدو نسمون كون نيا يرا كوكو تنبالا مغور كدومني أكل لغمة فلا كودو كوبا أيو دو لغمة فلا كنو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتشيدن كوكسيني نيما باكا أما إنه لو سمى لكفاكم أو أقوتي برسمه من نانا ما يأنك دمني بدوني لغمة فلاي ما تجيب بسم الله فو دمني دامناتو أبولون دمني تنبا بيبو مغورا تنبا بيبو بتنبا دو كفا ناكا بسم الله فو بليا كيرا سببوية شيطاني دي دمني كي كفراكا كاكا دمني ديش أولا أني كاكا دمني بركابو ni ya yiranne ni hadisa fana mi yiranna ni mogo be dumuni ke ni aye bismillah fo ka dumuni kunna bismillah be ke sababu ka barika do dumuni na dumuni mun mballa wasa dumuni mbawfa ni awma bismillah fo ka dumuni damina to nama bismillah fo hari ni dumuni kacca cogo a barika be bo ala de komi nim mogo woro nim burusu mogo nana ka dumuni ke to ma bismillah fo ni barika boro ka dumuni una de na ale kelenya duni logo ma fulay ni bismillah ma fo dumuni la dora barika be bo donc ni ya yiranna nambe dumuni ke amba damina ka fo bismillah subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kitabul adab كتاب الأدب والطعام باب النية باب التسمية في أوله والحمد في آخره عندنا ولني وحديث فلوكة الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا.